Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia ko na iyari na rin ako makapanggulala na sa iroy na gagaw na pananadam. Na oragi sa inago pamadaw patak. Apa gura-gura ada pemanati kita na so kapalapi derimba nga kapapu makotan yan. So sabala ko marandang na di pernah katawan o tao nata ari po upan diday so iyakin upan dengan. Kako makasara sa lambung ako panggagapak ke dila na nainuntaan na diridu na tadamang ko kugudung adarakan nakitangkapan. Kasamini na raso ulan samo magasa utun napasibang so karani satu ampara ko sabangan nasakatina wassalam.
mali